Yesu vyagiye mu ijuru dukundira abana baho turi ku mpande zine z'isi duhuze umutima mu izina rya Yesu Kristo tuvuge ko tugukunda si twe twakubanje urukundo ahubwo ni wowe watubanje urukundo uninazwe cyane ubuherebwe kw'icyubahiro ininazwe ari be gwawe imigisha n'imihezagiro bihabwe twebwe abana bawe mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo yo tuje gusengera twebwe ubwoko bwawe twahisemo kwiriza muri hagati ya saa 9 na saa 12 z'umuhingamo ko tutazigera tubura iminota 18 yo kuganira nawe mwami Imana nyaguhora ku ngoma wowe Yehova Shama wewe wabaye Imana mushobora byose kandi ukemera kuba mu mutima w'umwana w'umuntu ndaguhaye icyubahiro ku buryo bw'umwihariko kubera uyu mwuka w'abazima dufise ndisengeye kandi asengeye abana bawe duhuje umutima muri uyu mwanya bamaze kumenya agaciro ko gusenga ushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana ndasabye ngo amaraso miranda ya Yesu Kristo adutwikire kugira ngo ibiri muri twebwe byose bidatunganye bitunganywe n'ubwo bubasha bukomoka mu maraso ya Kristo amaraso miranda ya Yesu Kristo nazatiyorora ingingo zacu ahere ku mushatsi kuko niwo twasanze abasi bakorera ko tukabura amahoro ahere ku mitwe kuko niyo twasanze umwasakorera tukatakaza icyubahiro ahere mu ruhanga kuko niho twasanze uwadutongereye icyaha mu ruhanga kitubako bigatuma duhorana icangiro ahere mu ngingo zacu zose ibyo twumva bibihesha icyubahiro wewe ibyo tuvuga bibe bihesha icyubahiro wewe ibyo duhumeka bise bituma tugira ubugwaneza kugira ngo ntidutakaze amashimwe mu mitima yacu ndasambuje icyitwa impanuka cyose kubari mu mayira abiri ndavunaguye mu izina rya Yesu Kristo amaboko yose ari mu gwisho muri uyu mwanya ashaka kunigura ubwoko bwawe ndasi imbaraga z'abarozi ndasambuje imyuka y'abapfumupfumu n'abakonikoni wowe wese ari kwikazanura agomba kuja mu mayira abiri ngo atege umwana wawe yasanze ngo atege umwana wawe yabaho yabatijwe ku izina rya Yesu Kristo ndangirije uwo mwase w'amahoro ndangirije uwo murozi ndangirije indaya uyu mwanya ziriko ziraterateranya ibitekerezo byazo kugira ngo zije gusambura ingo kandi ari wewe nyine umugambi uwurugo mukama nizibura amahoro sindabasabiye ngo bice ndabasabiye ngo bace bugufi bahure nikibacisha bugufi bagande munsi y'umusaraba wa Yesu Kristo bakubite ibipfukamiro gutyo umugambi wo gusambura urugo rw'abana bawe uteshwe muri bo kandi bahinduke ndetse bazoshinge n'intahe nk'uko umunyasamariyakazi yabikoze Yohani yarabyanditse mu kigabane cya 4 cy'inkuru nziza ya Yesu Kristo yanditse na Yohani Gama Yesu we jambo ry'ubuzima uganza kugira ngo tubohoke ubwoko bwawe ganza kugira ngo tugire umugisha n'umugwiza ganza kugira ngo tugire amahoro kandi aramye ganza kugira ngo abana bacu bagire amagara meza ubwenge n'umwuka wo guhishurirwa kandi bakamenya gutandukanya nabi n'ineza ganza Yesu muri twebwe ukora igihe bitangaza ukora igituma tuguhindukirira wese tudashaka kukuvanga n'iyindi mana niyo bwamurezi uri hejuru y'amafaranga dukeneye ngo tubeho neza uri hejuru y'ubutunzi bwose uri hejuru y'abaganga bose uri hejuru y'abatware bose ufite ubutware ufite ubushobozi ufite inkoni y'icubahiro ufite umukanda w'urukundo nta mpamvu two gusuzugurisha izina ryawe no mukanda na gatoya none rero ndasengeye abihemuye muri uyu mwanya abari kubundabunda kubera amadeni abatunuye kubera ko bari ku kigandaro bashikiwe n'urupfu giturumbuka ntabwo ari iherezo ry'umunezero oya ongera utwiyereke mu yindi sura wiyeretse Petero mu yindi sura umuhagurutsa mu rugendo atari yiteguriye ntiyamenya ko ugiye mu nzu kwa Inago
umuha ikiganza inyonga iba yamuvuyeko. Gendera hari ubwoko bwawe, gendera hari abana bacu, gendera hari ababyeyi bacu, gendera hari inshuti zacu, gendera hari abagenzi bacu, gendera mu misozi yose y'iki gihugu cy'u Burundi, gendera mu nzuzi zose, gendera mu mabiro yose, gendera mu busho bwose, gendera mu bitaro byose, ukora iby'ibitangaza, ubohora imbohe zawe. Ni wowe winjiye mu kuzimu ubohoza imbohe zari zaraweho muri shawara. Natwe ushobora kutubohora uyu munsi ukaduhora umutima ku buryo bw'umwihariko. Nsengera abakenyezi, ndasengera abakenyezi kugira ngo wahe umutima wo kuba intwari, bamenye ko ari umutima w'urugo ariyo nshingano yuzuza izindi nshingano zose, gutyo tuyoborwe na mutima wa mweranda, dukora iby'ubutwari, igihugu cyacu cy'u Burundi kigaragara nk'igihugu cy'amata n'ubuki. Ndagusabye mutima mwirandaze kugira ngo n'abari kumfiro ubishatse ubazure, utabishatse ubigana ubugingo bwawe nibutakare. Ndabisabye mu izina ryawe. Sinde kuvuguruza umugambi w'ijuru, muganda vuguruza umugambi wose wa shetani ahantu hose ariko aragerera ijwi ryanje, baryumva bataryumva aho rigeze. Ndagusabye uhakorere kuko Isaya 44 yaravuze ko ijambo rivuye mu kanwa k'umusabye wawe uzoriherekeresha ibimenyetso n'ibitanga. None nciye bugufi ngutuye umutima wa mweranda, n'umuhejeje nyine no kwivugana mwaba bose bagiye kuguyoje, mwaba bose duhuriye kuri rizamo, mwaba bose bamukeneye, abari mu mwijima bamumubaye kugira bagire umuco, abari mu mubabaro mutima mweranda naza baho umunezero, abari mu gahinda mutima mweranda naza bagahimbara, abari mu bukene mutima mweranda ni Imana soko ry'inzaho ni feza, abari mu bukene baturira uwo mukanda wa bufubi, bakenyurura umwambaro w'ikigandaro, bakenyurura umwambaro w'agahinda, ubabagire babyibushe. Ndetse izawe yavuze ngo uzobana umuvinyu kasuye, ngo ariko aravuga ko azobuzuza mutima mweranda abakomeza ubuzima bwose babayemo. Nciye bugufi kugira ngo inyigisho igire ikimaze kuri twebwe kubazokurikira mu buzima bw'igihugu cyacu, mu buzima bw'imiryango yacu, mu buzima bw'abana bagize eklezia, ndetse no mu buzima bw'abagize isi yose. Urakoze Imana mutima mweranda, ngwino nagaseko tuzaniye turakwakiriye. Icyubahiro ni cyawe, fora ni yawe, ijambo ni ryawe. Ndakubera umusuku nanjye umundire rwose, uvure uhembure uganirire ubwoko bw'Imana, tubone gutabarwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, haleluya. Imana iraje muri twebwe kandi ku isi hayagwa amahoro nk'uko biri mu ijuru. Gokonda gokonda cyane by'ukuri sinoro ngukunda bivuga, reka ndakubwire mukama, kanda gokonda cyane ego gokonda gokonda cyane by'ukuri sinoro ngukunda bivuga. Tugire Kristo bakundwa umukama o muri kumpande zine z'isi. Inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose, urukundo rw'Imana rudusage, ijambo rya rudasumbwa ribe muri twebwe rifite ubushobozi n'ubutware bwose, kugira ngo dukingirwe, tubatugwe, dutabagwe, tunezerezwe kandi turindwe mu izina ryande, mu izina ry'igihangange ry'umwami w'abami ariwe mucunguzi wacu Yesu Kristo.
mumbabarire rwose byo mumva bihonda no kuvuga uburenganzira ndabufise aho nicaye gusa inyuma yaho sindabufise. None rero mutekane ni mwumva ijambo uzamwumvise n'ibirimo n'uzamwumvise ibidodagora. Kuri uyu mugoroba rero murazi ko turiko turasozera umunsi turi hafi gusozera umunsi w'amajana 273 waturanye n'igenekerezo rya 30 umunsi usozera ku kwezi kw'icenda umenga no kw'imisi 30 yego. None rero ndabashimiye mwebwe mwese twabanye mu biganiro bitandukanye ariko muzi kandi ko twatanguye inyigisho z'urugo umugambi w'Imana ejo twaraganiriye ku mugabo umugambi w'Imana. Uyu munsi tugomba tuganire inshingano y'umukenyezi mu mugambi w'Imana. Murazi ko tuvuga ngo umukenyezi ngo n'umutima w'urugo. None uwo mukenyezi uwo mutima w'urugo nibyo tugomba tuganire turabe mbese nigiki kigaragaza yuko uri umutima w'urugo uri umukenyezi yizewe n'Imana uri umubyeyi akundwa akajwe n'Imana. Twadufise umushitsi w'iteka yaze ugenda baganirije. Ubu ni uramutsa amahoro ya Kristo. Amahoro ya Kristo ntoreze mukama mwese aho muri umuryango wa Komera Kristo ni muzima. Amen. Nabakunda natwe turagukunda bamabera Imana igombogisha gose. Yego murakoze. Yego ariko urakwiye kutwemerera ikiganiro gishingiye ku bakenyezi. Kuritegura kuwa gatandatu mu kuzoza abana. Mubyumve rero abana muzobashira abona kuwa gatandatu tuzoganiriza abana bo mu muryango wo muri uyu muvukano wakomera Kristo ni muzima. Ndamushimiye rero yaraciye kuturamutsa asanga umwanya w'ikiganiro urageze mugabo yarasanzwe uvuye ku mirimo ya buri munsi kumuri ntiyari yabitegura. Kara tuduge kwijambo mutima w'Imana duga kwijambo ingaji yutatubwira n'Imana imwe rudende kanze muri twebwe. Uyu munsi rero turagomba kuganira ku mukenyezi umutima w'urugo. Ndashaka tuganire ku bintu biranga inyifato ziranga nibiki bigaragaza nigiki ukibonye ku mukenyezi wovuga ati umukenyezi n'umutima w'urugo koko. Kuko buriya sokuru yavuze ngo na nyambi buragahonzi ngo namwongo buri sati bidahizwe ngo nake nta muntu ashobora kubamwirana ijana ku ijana. Muga hari inyifato hari imvugo hari ingendo hari ingiro ushobora kuraba ku muntu ukavuga ati koko uwo muntu umutima w'urugo. Ndifuza tuganire ibintu kugwanje rwande yabwiye ko natwaganira nka 10 mugabo umwanya kubera ikirere umwanya ushobora kutanyemerera ariko ibyo tutaganira no munsi tuzobiganira kuwa kabiri kuko murazi ko imisozi kuwa kabiri muri izamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 ari byo tuzokwama tuganira naho mubona bigorana kubera bari amasaha uzubona nyine umushitsi aje atarinze kubaza kandi n'umwirukana n'ibintu bikomeye ariko bizoja ku murongo. Rero mu nshingano mu bintu mu mico mu migenzo mu nyifato mu bintu bigaragaza ko umukenyezi ku by'ukuri ari umutima w'urugo namba ugomba kuba umukenyezi w'akarorero wa mukenyezi akundwa akajwe n'Imana umwe yubawa n'Imana umwe nayo bafise umugabo ko hari igihe uri ntore ukagira ubutabona ubutore bwawe sibyo ufise kirezi nabone ko cera abo bantu barahari mugabo kugwawe ruhande imbere y'amaso y'Imana n'imbere y'amaso y'abana b'abana. Iyo uri umukenyezi w'umutima ugirizwa kurangwa n'ubugwaneza namugomba kuba umusuccessful namugomba kuba umutsinzi muri iryo banga ryawe ry'ubukenyezi. Ibi bintu byitondere ibintu birabe kuko inshingano novuga ni yuzuriramwe izindi shingano ni kuba umutima w'urugo. Mutabyirengagiza umutima ni wibaze ngo uhwanye n'ibitekerezo byanyu. Iyo tuvuga ngo umutima nico gihimba gitwara ibindi bihimba byose. Umva umenga gore ngo arumba runini ngo rurero ngo rugizene kada nako gahimba gato ikamera ngo inyama igize amagarama y'umutima w'umuntu ibari inyama ishoboye gukuga mu gipfusi cyawe ukacukubafu kandi ukapfumbata inyamuzi kwikwirwa ugapfumbata n'ifora mu kingu cyane hari amagara mipima niyo magara mu mutima wawe upima sigura kuri uruyoya kabari gatoyi ukuze uri mutamba kandi umutima ufise ukuntu ugaragara mu buryo bugaragara n'inyama kwagira no kugaragara mu buryo butagaragara n'ibitekerezo n'ibyiyumviro byumvikana ku mutima. Nimba umutima ari cyo gihimba kigaburira ibindi bihimba. Mwibuke ko Tobiya kugira ngo akirusa ikimenyetso cy'ifi yamuriye ukugura ari karajabuka mu mareka Rafari yamubwiye ngo natori iyo fi ayicemwe pande bibiri atora inyama y'umutima
inyama y'igitigu n'inyama y'iki ijya n'imindura n'iki aba arizo agirana ashira ku ruhande indugu aba arizo ashira agenda zitwaye nizo zaje kwirukana ishetani yari iri muri Sara wa mukobwa umugabo we Samurongo yacawera kandi ngo niza yazirukana uko gusa oya babivanga n'ibimoga neza byateguwe bisanzwe bitegurirwa abageni byumvikana ko muri ryabanga ryawe ari ikindi kintu Imana yagenye kugira ngo ibanga ryawe riboneke kugira akanovera none rero ntukavuge ngo jewe ngo byarayangaye ngo narawukanye ngo umugabo yarandaye ngo nararenze ibigo ngo narayuyu narajujujuju no ahubwo ubu n'umwanya mwiza wo kuvuga uti ico nafishe ngiye kukirondera kuko ufise byose n'Imana ni wabiduha nawe dusaba guca bugufi kugenda tugira ubuntu ntugenda dutinya iyo mbyeyi yacu tutijajara kuko yo havura itwica okay byumvikana ko niba ufise umugore cyangwa nimba uri umugore ufise inamba myizuku b'umutima w'urugo uyu munsi ibi bintu ugiye kwiga kubishira mu ngiro uzotangurane n'ukwezi kw'icumi wahize umuhigo w'uko ugiye kuba umugore wa Karorero sawa kuko umutima nawe uri mu ntege nke nawe ugwaye n'abari igihimba cyo urumva ukuboko kwibye umutima ntujya ruswa umutima ntugigiturira bavuga ati wakukuboko wakora koye mugabo ugakomeza ukakugaburira wa mutima ugakomeza ukagaburira kuboko nuwo mutima nuwaruca urubanza kuyaba umutima wacu urubanza wara ku ntebe y'urubanza nta muntu yomatse n'imyaka 20 none narabwiye ibintu bitatu bitagigiturira ni Imana ni shetani n'umutima Imana ntuzoyenda ngo nagukore utayikoreye Imana ntuzoyenda ngo naguha kimwe muri 10 wateze utanga 10 ugatanga 9 ibi bibona ntuzoyenda ngo natanze kiniki wagize kiniki no ibi bibona shetani uzabwira ngo burya we nawe ndakuzi ibizi yuko wiba iravuga ati giye wiba uri kurakoreshwa nande nzabwo ati we nawe ndakuzi ibizi yuko uri umutinganye avuga ati bugiye uryamye muri kijya cyane kamara amasanga ukavayo ububoko bwose ubutsi bwose bwakuvanye ko uri kugira iki umutima nawe ntuzowubwira ngo humura mutima wanje kuko aya mabati kuko iyi plafo kuko akagahuzu kuko akagasani kuko tutwo kurya twavuye mu maboko yanje kandi bizi yuko ari imfuvyi wari ibuzi yuko ari umuntu wari umutima wonyene uravuga ati toka ceceka warabikoze uraga bisigurike rero umutima n'ububasha buri hejuru y'ubu nigihimba kiri hejuru y'ibindi bihimba nahatagihimba na kimwe cyose uzuba onaco kimaze mugabo rero uwo mutima ari we mugore ngo n'umutima w'urugo urugo rugizwe n'ababyeyi n'abana ndetse n'ubutunzi umugabo w'umugore abana n'ubundi butunzi cyangwa abandi bantu babana uwo mutima iyo wangiritse uwo mutima iyo wivumbuye iyo mutima iyo ubyiniriwe uyo mutima iyo ugize ubunebwe murumva yuko umubiri ucuba amagara ko umubiri uca wanga byumvikana ko na nyarugo n'umugore arangwa n'umwabyi akarangwa n'inzigo kugera ingere ku yindi kwishofa kwivumbura kurarikira kugira ishari kugira inzigo kwigereranya n'abandi ubwo rugo ruzoba rugoye ko ruhari uri umugore ubwirizwa kubaho ukavuga uti mbega uru rugo rwacu kugira ngo rubeho byogenda gute ukibaza ukiyishyura kubera iki hari igihe mugenzi wawe atazokwishyura igihuye n'icyo uri kuribaza hari igihe wowe wita ngo ni serugo azokwishyura ikikuvuna kandi uri umutima ubwo bwiriza kuyungurura uko umutima uraha ibindi bihimba kandi ugakorana n'igiti nacyo kiyungurura ibyiza kigahereza umutima ibibi kigahereza amafyigo akarojeta agahereza anisi bigasohoka musaraba byumvikana ko ikintu ubitse mu mutima nimba kidashingiye ku rukundo nimba kidashingiye ku mpuhwe nimba kidashingiye ku munezero nimba kudashingiye ku neza
yawe na mugenza bishoboka ko utari umutima w'urugo. Kubera ngo ibigaragaza n'ibizobura uwo bizova ko ni wagowe, mugabo n'abagowe bizova ko uwo biriko birakorera ko nawe gute. Iyo aba mu gutegura urugo bigisha umugore bashingiye ku mutima, babwije ukuri ingo nyinshi nizosambura, kuko umutima urinda amakuba menshi. Uba utagwaye mugabo bigabiye injection umutima uba utagwaye mugabo kano kagwara umutima ukagaragaza ugatanga communication, ugaragaza umubabaro. Ndagaburira kanoni kakirikiriki, umutima uba utavumwe mugabo ukavuga ngo gute birameze gute, uguma ntusinzira kandi ntusuzugura, nawe ukaba kazaraka, nawe ukaba gashatsa ka. Muramaze kuba niyi mbeho yaje bakomaye bagukuye ku mishatsi. Nukuvuga umutima uhora ugavye, uhora witeguriye gutabara, uhora witeguriye gutabaritsa, uhora witeguriye kubohora, uhora witeguriye kugwanirira. Ibintu utabyumvura umukenyezi ngo uvuga uturugo rwanje ntabwo kwinjiramwo runaka, kwinjiramwo indaro, kwinjiramwo abarozi. Hari yindi ntambara mbwiriza kurwana iruhande yuko umugabo nawe ngwanirira ko ari uzosanga ari umunyantege nke cyangwa ufise umuvumo utabimwemerera. Umutima ntushobora kwigeranya ngo nari kuba mu rujya mubiri w'inzobe, ngo nari kuba mu rujya mubiri wirabura, ngo nari kuba mu rujya mubiri uba muri kacyiru runaka. Niyo mpamvu iyo uri umugore ukavuga ukicuza ngo narongorwa na runaka, yabyo ukaba ex boyfriend, uba wamaze kuba muca, wamaze kuba umwasi w'Imana, wamaze kuba umwasi w'umugenzi. Umutima dushobora kuvuga ngo ndarusha, ndananiwe, birandambiye, biragizera. Ibi ubukuye umuntu cyada, ubukuye umuntu kwisi, ubukuye umuntu ubazima, kuba ari ukwiyahura. Ndaje tuganire ku bintu biranga umugore mutima w'urugo, umukenyezi mutima w'urugo. Bibiliya ndiko ndayisoma, nasomye umugore avugwa mu Bami ba kabiri mu kigabane cya 4, umunyashune mu kazi. Sangana umugore w'igitangaza. Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe Elize yaciye Shunemu, hakaba hari umugore ahambaye. Uwo mugore aramugobera ngo aje gufungura. Kuva icyo gihe ukaciye kose yamaca yikeberezayo ngo afungure. Uwo mugore abwira umugabo wiwe ati, ewe ndamaze kumenya ko ujya muntu ubona yamaca hano iwacu ari mweranda. Murumva akakanda gasamye kutariko. Ngo uwo mugore abwira umugabo wiwe ati, ewe ndamaze kumenya yuko ujya muntu ubona yamaca hano iwacu ari mweranda. Voilà, ndagusabye tumwubakire hejuru icyumba gitoyi gikomeye, tumushyiremo uburiri, imeza, intebe n'itara. Niyaza hano iwacu azohore aha ruhukira. Ngomba twige gatoyi kuri uwo mugore, dusesangure ibigaragaza ko umugore ari umutima w'urugo. Nabwiye ko shaka tugira ibintu 10, ariko muzi twiga kimwe. Kadusesangure kuri uwo mugore w'umunyashune mu kazi, cyereko nikibone kibwirwa n'icyo. Ndifuza dusesangure kuri uyu mugore w'umunyashune mu kazi,
biravuga ngo umunsi umwe Elize yaciye Shunemu. Ni nk'uko Kristo, ni nk'uko Anita, ni nk'uko pasiteri, ni nk'uko patiri, ni nk'uko umwisha w'ijambo ry'Imana, ni nk'umugore runaka yorengana iwawe. Elize ni umwisha w'ijambo ry'Imana. Ngo hakaba hari umugore ahambaye. Mubyumve ngo uwo mugore ntiyari umukene. Mubyumve ngo uwo mugore ntiyari mboneke. Uwo mugore aramugobera ngo aje gufungura. Ikintu cya mbere yagobe ndaje twige turiko turiga. Akenyezi beza turiko turiga uyu munsi turiko turiga. Umugore agoberereze. Ubundi Bibiliya itamwe ivuga uwo mugore wari. Ivuga yana lisanzwe. Uwo mugore ngo aramugobera ngo aje gufungura. Uwo mugore akoze Munyashune mu kazi kugobera. Aramugobera ngo aje gufungura. Kugobera sirivuga yakoze. Agobereye Elisa ngo aje gufungura. Namusabye amafaranga sica mwinjiri, namusabye ibyo kurya Eliya mwibuka ko yabisabye wa mugore mupfakazi akabanza no guhakwa kubimwiba. Aramugobereye. Buriya ubona umuntu abona inzara y'umuntu ngo nicyo cyafashije nde Mungu yitwa Eliezer umusuku wa Burahimu wagiye kuresha wagiye gukwa muka Isaka. Ngo nicyo cyatumye adahusha mu gutora Rebeka. Waravuga ngo nindo nk'umugore w'ikigoryi w'ingumi. Nicyo cyatumye yigora arapfuka bapfuka mikingami yaragira ikiyashi burya ashize amakondisi yagoye kugira ngo aronke muka Isaka. Ngo we mu mutima we aravuga ati gende umusuku wa Burahimu. Sara rikarasa. Sara yari yarapfuye. Ni hanze umugore w'ikigoryi w'igikashi. Nzoba mfuwe ashobora kutazotura abagiza kutazoturamvurira kwimira. Uyu mugore afise umutima wo kugobera umushonji ngo arye. Uyu mugore afise umutima wo kugobera unyotewe ngo anywe. Uyu mugore afise umutima wo kugobera indushi ngo iruhuke. Uyu mugore afise umutima wo kugobera utagira aryama ngo aronka aryama ashira ibirenge. Ni umutima w'urugo. Uyu mugore n'umutima w'urugo. Uyu mugore afise umutima wagutse. Kugobera ni kugira umutima wagutse. Kugobera ni kugira umutima wagutse. Wa mutima ukwigwamwe abandi. Wa mutima udashingiye ku matungo. Wa mutima udashingiye ku biseke biganyaho. Wa mutima udashingiye ega hariho bampanguye babaho uwihaye babaho ufise. Abo bagore yabagaza mu rugo niba umutima w'uwo. Igihe ucana cy'uyu mugore yaba umugore nigetacho yitaye. Ntibyamuraba yari umuhanuzi yari umuki yari karirenganira ntibyamuraba yasonza yareka nta rugo rwanje yatwereye ntaki yaba ari umugore ametso. Mugabo rero uyu mugore afise kugobera umuntu abonye ku gahinga. Ni wa mugore niyo umugabo we yoza arindushi amwakira akavuga ati umugabo wanje akeneye kimusuka amazi ku birenge. Umugabo wanje akeneye kimuazu aho yiri uko bimeze mu bugwa neza kugira ngo nimba afise umuruho nimba afise inzara ndamuhembura. Uyu mugore agobera umuntu ari ku gahinga. Ni wa mugabo avuga ati naho data bujino musatasumye naho mutamatasumye reka ndamugobere nsinda mucisha mwijisho kumbure yabuze kera kironka yarazana canke kumbure n'amazi gatazana reka ndamugobere ndamwereke ko nari nkene yitwasumira kugira ngo ndatumutegurira dusange ku mugoro akinyabyaga kubitinza ibipfusi agategurira umugabo utwatasumye. Uyu ni wa mugore urugo rukeneye uyu munsi. Kugaga uyu munsi nafise ubwonko burushe cyane. Mugabo uyu munsi arakinagara akaba ari umukozi wa leta. Agarura imyaka yamaze ku ntebe y'ishuri. Wanza bwaratobotse. Agarura imyaka yashomere ndetse ntagomba ve kushwa tera kora.
kuko kwakora akazi keza ukaba mu gisagara niko na dépense ziba nyinshi. Akaraba wa mwana w'umuhungu yigisha gushika mu 2009 mu gatandatu yaciye yaheba agenda yibera umugwiza atunga dandatsi nkadandatsa gutika n'iki nguwa ari karaduzi betaje nguwa imiduga arahindisha nguwa ni wari kakoresha babana bawe wamwigisha yamwigisha umugabo muzima si wabishize mu ruhara suvuga ngo araboregwa suvuga ngo nindaya suvuga ngo araragutse mugakabura mahoro kubera hari imyaka yamaze yiga akigeranya n'ufise ubutunzi atiza amashuri nkayo yize akavuga ati natsize bonjour natsize good morning teacher natsitsiki akagira gahinda burya abantu murabujuje nabagabo mumva ngo uyu munsi ngo asabye credit ngo ari ngo dafunga hano ngo ari gizene none ngo ari muri Omani ngo ari muri indi nukuvuga ico cyubara akagisiga akagenda. Aba bantu ne bafise umutima unyuzwe. Aba bagabo dufise uyu munsi aragenda akamara kabiri bakamubwira ngo rijya tongo ngo rigure akaraba ngo bakamushyira ngo 500 waho ni mwishamba agakomeza muri bwa buzima nagiye mu 500 nanyashamba narigutse naribonye nagiye mu 500 ntazovuga ati nagize kumbure yarariye nako nzeratagase yarambaye neza aramazimanza z'abandi cyangwa yarabujije umwana cyangwa yarishe umukozi inyuma y'imyaka 2 ni muri ko murabya ni muri ko murongereza dépense inyuma y'imyaka 2 3 Gatongo rikadoza Valeri canke umwana w'umuntu yafise akaza akarigura y'amafaranga ndetse yaranadoza akacate meje ashamba akakubiturutse akakubita ikigaraje akakubitike wa mugabo akayinga ayingijwe n'umugore ayingijwe n'ikintu cyamunaniye kugera ko umugore siko ayimutumye wowe ubwiwe nawe kubwiwe ruhanengira kumbure wo mugambe niyo ubona akagenda akayinga umugabo akagenda kwirigara akayingishwa n'ibintu byagezwe ko nabandi akingira imvingene bigera kakabibura ugasanga sigaye afise yamvugo ngo reka ngo burya ngo nyatari wiruko kwanse ngo umugabo arasubira iwabo ngo n'umugore agasubira iwabo ngo hanyuma bikonze ngo gasohoke bakaza mwabagabo ariko reka nganire n'abagore urugo rw'uyu munsi abakobwa mukigwitegure n'abagore mumaze kuzubaka never give up nimukare kuri ngo zanyu abagabo b'uyu munsi rero n'abaja mu buraya batabishaka kubera ngo ni kwikura igisuzuguro kubera iki bananijwe n'ibintu byinshi cyane bananijwe n'ibyabananiye kugera ko bakira imisore kuko ubusore bwabo bivanye no kugene baburiye cyangwa bivanye naho bavuka mugabo bakaza ishavuri kagwa ku mugore naba wa mugore abona umuntu ari ku musozi akaba wa mugore abona umuntu inzara akaba wa mugore abona umuntu inyota akaba wa mugore abona umuntu igisuzuguriro ubwo rugo ntiruzomunanira kubaka zo umutima w'urugo azavuga ati bike nawe nibuje reka ndamureke iki mwabaje natokibwira mugakora fikire ko yavugira kankomeze nze ndasuka mu mabisi mugabo nabigi ushane cy'umugore munyashune mukaza ngo here uravuye muri zanda zirakuriye amafaranga aho nta n'indayaga yiriwemo yiriwe kuri cyari kana bavuga amakuru gusa ujya runaka yarafashe imashini akobora ibigori none ngo wasigara mu miliyoneri ngo gizene ujya runaka yagiye kwikamyo yagusizuriye kwirigara gusize ni uri kucimanza zigutumye ugara muhira umutima wagira ukibaza ngo ninzara afise mu muryango ikada ninzara yica agomba kugera ko cyamunaniye kugera ko abantu ubundi yakigenzeko kandi mu minsi yaza ni wari patron ni wari chef wa muntu kumbe ni we yifashe nabi yishize ku rwego rwo hejuru atarugerako niyo mpamvu Kristo yavuze ngo nutumirwa mu rubanza ngo ntuzokwiparike ari imbere uzoreke wicara ugeze ngo hama ngo bakuduze ni utazomara umva ubuzima umva umunyenga umva nawe nakindi kimuhindishije agahinda birasabwa ko kuko nikimana yabaremye bahora bicwa n'imigambi birasabwa kuba wa mugore yiyumvira umuntu akabona uburushi bwiwe nagombe kwimba mu mizi impamvu arusha ahubwo akagomba kumumara uwo mu ruhu maze imizi ikaziza nayo nyene ikazisesangura naje dusesangure mwumva umugore umutima w'urugo arangwa umutima wagutse ukwigwamo abandi biravuga ngo kugobera
never give up, kutareka, kudaheberana, never give up. Akakara wanyutse je karananiye oya nikananiye ndabeshe kudahera nikananiye ndabeshe ahubwo ni karite nari mfise. Umugabo rero nimupfa kumva abagabo namwe murimbura bugire sometimes Aro, hey, yokorera we byakunaniye gusoma. Mugani byusa, wabikuye just ikigabo cyabiguhaye. Utagomba ko umugabo wunda umugore wawe genda ubisuma. Byakashana binyagiza barashaka nawe nakura mu kazi we cyangwa hariho umuzungu yari yaramuretse. Yarankunda ari ukuntu namubinda kwa gatanu yarafise abantu yakira. Nanjye rero mutabyaza umusaruro ingabira n'Imana yasinze muri mwebwe murapfuye. Ndabarayurukiza kwanje tari ingabira Imana yasinze muri jewe. Kuko agende kurugo gwananiye ngira umugeni. Umunsi wa mariage niyo gwananiye. Mugabo rero nama mbona ntashobora kunanirwa jewe. Namye nibona mu buhangangeka. Mudafite kandi na karite kukita bakarite mba nari yahuye jewe. Kene kwitwa no kuyaho. Nafuma ni yahura bikanga mugabo ye mu mwuka. Gicika Imana ndigeze ni hana no kuyara jewe mfe. Ego kwiri. Nyama munagira ati no avuga ngo agira nukuri patari Imana yakomaye nibyo konda no guca mu myanya y'inoko wa umori kiko genda umunyakuri. None si Kristo nyene ukuri ari muri jewe. Hindubwira ko amaberere ko so abiri. Nukuvuga rero ngageragaza uburyo bwose mugasanga umuryango iwabo muramukazi wa yitwa ko ari umuriyonere afite cash aho yakuriye. Zangwa bisukuntu bakira abantu bagenda no bumuga ndabizi ko babikira biwe beje bari muri komera kw'isuri muzi bacu babyo. Nukuvuga rero ndavuga nta hantu rero burya ngiye gupfa n'inzara. Reka rero basi kuko umugabo wundi je sinzi gusaba. Kandi kuva nashitse twaje dutangura ko nama mu makredi ngo no gukora imigambi mugana nyamigambi ndababwire mu abagore mugire n'ubwenge naho mwumva ngo kugobera mugire n'ubwenge peje nagobere kutariko. Mugabo yari inzira imwe mu nzira nyinshi mukama aducisha mu bya tugere mu myamagaro yacu. Tugwe musite mu amagaro wanje. Nuvuga ikintu cyabaye n'igiki. Jena cyamegera kwa gatano bakira abantu bagenda no bumuga. Mugabo bakiriye solidarité bafasha igaciba inete ikabaha ibiharage ikabaha amakoto ikabaha amasabuni na ikabaha umunyu urumva ikabaha isukari rutonge ibintu bitandukanye igaba information yemwe gabanda ndavuga rero ndi umugore je ikintu kibi nico nafise ico mfise ndi ciza mva ko ngo gabiko jewe umva n'umwaka wose ukabona katsuko nyene yamugabo ko bumva rimwe ngabuyi atari isukari indi ngabucumba irindi ngabugenire ngari ngabugenira ibindi ngafata ibiraga ndabicopoye neza n'intore gace ndabivungura nkabigira nk'umuceri twebwe ubugari bw'ubugori twarabucumba tutunamase tujya nk'umuceri ngwe tukabucumba neza ko ari gihe twipfuza umuceri tukakombora tukabucumba neza twadufata tukabukatagura buto buto tuhaturondera ivoka tukabona n'ivoka twadukubitango n'ibiraga ye mugabo gusanga tumeze ngo ubugari twarigeze nagiye kunanuka nyene kwere ibindi bibazo imirire mibi. Nukuvuga rero gaca ndamubinda. Rero wundi munsi ndi ukamvise inda y'umwana wa mbere yapfuye umwana wanje yishwe na byishiye yapfuye imfura ariko. Ujya mu abagore murataratwarira nimuzokoze ngo nimwe banyagahinda wa mbere. Ndabahojeje nimuzonasabe nabi Imana. Nukuvuga rero ikintu cyabaye n'igiki gaca ngenda hamwe kuwa gatanu ngaca ngenda hamwe kuwa gatanu bariko barigisha ngaca saba inyigisho sinayisaba ahubwo narafasha muri animation libre mavonda bwanire gahe n'abantu bagenda no bumuga nimuzore mwanza kubagirisha karwanje kuko yari ingabire yanje kandi narabikunda gose icyo macho sabisho kugira intercession gusigura ijambo ry'Imana kugira animation libre gushya mu ndirimbo ajya muge byose nahinda bise mu ingabire kandi pe n'ubutware umaye kugira intercession umunsi yabibyama umaye kwigisha ijambo ry'Imana umunsi yabibyama nari kuvuga nende gise mu ingabire wari umugabane wanje kaba akonda bisazi nukuvuga rero ikintu cyabaye n'igiki umunsi umwe bacambwira ngo nita bamamagara nita uko nyene bavuga ngo anita bese muramukazi wanje ngo nita ni sawa
urazi ko batubwiye ngo ko warawigisha abantu ni bande yarase umubikira yaranzi ngo rero ngushaka ngo uzohora ubambera inyigisho nayo yandishije kwigisha no umusaserodoti kuko barabagirira n'imuka ya misa 11 saa 5 babakira saa 3 saa 5 bagaca bagira imisa nanje keshi nakora ingoma saa 6 naca ukazi trezere acha mbyukirayo nkava muri quartier mba nkaruhukiraho acha mvaho ngenda nja ku kazi kuko nanyigisha muri primaire ajavuga ngo yango niwe yabisabye ngo yavuze ngo uzokwigishe ngo umusoma candigisha mbere ko abi nkuka ya misa nigisha uwo musi mutima w'Imana mu bintu by'ibyatsi bibisi ama n'ibintu by'amakara narakunda kwigisha ibintu kazona haje experience canigisha ugisabisho cha dawa twese ingene tutazi gusenga numva ko nigisha igisabisho kijya kwa mu nkuka ya misa igiriye bagore umusaserodoti ashobora ko bise nk'imyaka ashobora ko bise nka yubile imyaka 50 ari umusaserodoti kwa muzungu George Rukinel n'ukuri nimbima nitanga ijuru risabwe ndamusabiye ijuru yemu mana yaje kwitanga ni wowe ukuzi jewe sinshingiye ku by'umuwaje gw'ikinibiki mugano ukuri pe azobona kugirane azagira uburuko bwiza kandi imyaka myinshi nigishije abantu bose baraduka bararira nigisha indigera hariya inzara igera hariya ubukene bugera hariya abantu bose baraduka bararira wa mupatira cyangwa umutima yarafise hypertension agize sanima yaca aja muri crise ndavuga ndapfuye baragenda barabeba barapepera ku nteri yarabangiye yamara imiti yamara dushinga y'itomatation meti ibintu by'uko ipomva umuzungu ndisi umuntu wari wese gutora ngo ngufutukanye kwa muganga bajya bagenda ibyo mu byana mariza baba basuzuma basuzumura kenshi n'ibyo dukora icyo kitiyo baragenda barayane ndavuga ngiye ndagiye kwa muganga mugabo amavise ubwoba ko ashobora kwitwa n'umutima kumbe yagize ntutseye inyigisho natanze mugabo yaramaze kwanariza uwo muryango kumeze buryo abantu benshi bamamaza ati byagenze gute kugira abo bakororoka nkavuga ni jewe cyangwa umugabo mwarasambanye ujugira complexe no ndavuga na yakabisa je mugabo wanje nazi ndi kuzatraba aya murandenganisha muganga mbona umugabo wanje je nawe ari hejuru y'abandi bose mugabo kumbe imvugo yiwe abantu niyo babona akavuga ati wewe ukumeze imvugo yiwe iragaragaza yuko ari umuntu ari mu kirere kindi wewe utarimo pano mubi pano bukena panic no imvugo yiwe kandi nta mujinya afise no ino umuntu w'igikundiro cyane muganiriye nk'iminota 30 no umuntu afise uruzitane ubwo agufise ko utwarira ariko nabagabo rero bazi yuko abagore babo bafise mu ntoki nk'inzoya zawe mugabo bwa n'uruyoyo witwaye nabi uragwigara uti nuko anje kandi utazi giteresha umutima wako icyo kitiwe uwo musi rero ikintu yankoreye n'ikiki mwumvirize ingani Imana igaburira abandi ingani igaburira aba jewe naciye mugabo aca babona nacerewe baca barantwara n'imodoka ariko kazi uwo musi gucego mba ndabikuye baca bambwira ngo rero ngo wakoze ni sawa ndatinya ko basaba ntibigi byo muhaba mugaye naje mu bimbo byamfasha nkabwira umugabo waje uzobwira mushika wa doye ngo mavura ndamubwira nti uzo utwera amakota iyo wateze inzoguha gusa nzoguhibira mu byumve ngo nzoguha gose utinike yego tisawa mugabo wa musika ngo acabaza ngo Anita ari hehe wowe amamagara Anita ni wowe mukazaje amamagara ngo Anita ari hehe bavuga yagiye ku kazi narapakati no ku kazi angwako Anita mfite umwuka w'Imana Anita yarazi kirundi mugarumva kirundi atari cyawe ukimurukundi ko acamba amafaranga y'umba amajana 2 y'umba amajana 1 murazi yo mu 2010 y'umba amajana 2 aho ngize twaga tuje muri abase twagiriye association nyine mumve nayo ngo yari nini yari inzu ya VIP ko kijya hariho n'inzu za 30 million za karara nukuvuga rero ndiko ndababwira ngo umwuka w'Imana iyo wagukoreye umenye igikenewe kandi kiza kugutuma icyo wari watakaje ugihabwa ni kwa kugobera
murumva ko nasa n'uwitoye, nasa n'uwihamagaye, nasa n'uwitaye. Mwabona ko ibyo bakora Imana yamaye nk'ingabire, hamwe nongeyemo kamwe bukebuke ntarinze kubisaba, kuko burya hari igihe usaba bakavuga ati wowe ufise iki wozana ngaho. Hamwe nongeyemo bukebuke kubatera akaririmbo gusa, kugira ane bukebuke kuzanda kuzanda yicara gusa muvumenga icyo kirakwiye. Kumbe ni Umwuka w'Imana wanyubahuye, kuko ubundi sinzi kwisendekeza. Kumbe njya kuhakura igisubizo kiganariye umutima wanjye. Uyu mugore arara Bibiliya iravuze, mwumvirize ikintu cya mbere kimuranze kiranga umugore w'umutima ni kugira umutima wagutse. Mugabo arara uwo mutima wagutse ukwigwamwe abandi, hari igihe uvunaguranwa gute, kuko nawe byari bimeze uko. Ngarutse kabiri gatatu atari hahandi nabikuye ngo ni kwa wa sacerdote cyangwa kwa wa mubikira hamwe muri ya community yabo. Ahandi hose mu byo ngo nasabye akadekuvere ngo nagiziki cyangwa ngo akanaka ngo nagizene ukuvuga hari igihe wibwiriza ku mugabo ukavuna umutima wiwe, kuko mu byavunye n'umutima w'umugabo wanje arimo kwibwiriza cyane. Navuye mfata umwanzuro ko ndabona umugabo n'umuntu w'umusansusi, umunomoro niko twavuga muri interne. Nukuvuga iwe ibintu bikunda birakunda, bidakunda ntibikunda. Mugabo nanje ndinyakumaramara, kubwiyo mpamvu reka nitunganye muri dukefise urugo ndagubake, sinzoruta, sinzomaramara, sinzogira iki gushika Imana izofuma ifata impene nagutse cyangwa danazwa nakoze irukibushe. Mugabo mbeho nasaba, mbeho muri bike ko ntanabyishimenyereye nayo naramenyereye, kandi ndi umuntu sinokogwa n'isoni kwambara yebo unikora ngo ndumwari mugati nibyo muri umuna wanje ahora n'umwega. Jewe ikintu kitari canje, ikintu kizimbye umutima wanje gizene, ico nikibari canje. Ikinkwiriye nico ndonka narinze guhabuka mu mutima, kandi mba ndakinezewe nakuvuga ngo ndinyegeza no. Nukuvuga rero icyo gihe ndiko ndababwira ko ushobora kugira uwo mutima wagutse ukwigwamwe abandi, mugasanga wavunye umugabo wawe, kuko ndikonganira abakenyezi. Kubera iki nasanze nanje atabwenge nabishiramo, ubundi nabwirizo kwakira buri shingano y'umugabo ngo ngati yamara ikibigende gute, hama ngareka kuyuzuza nk'iyiwe mugabo, kuko ereka inshingano z'abagabo twuzuza. Ugasigara uvuga uti okay, n'inzu nabona turi itariki 6, n'inzu nabona itariki 6 atarari 10 atarari zoca ngenda nsaba ikigogo umwe n'inzu ndabwira ko 12 atazorenga, ko cya wiga iminyuro mbuga nakubwiye ko cyane gitseko. Mugabo bigaruka kubigitutsi, so gira ubwenge njazanga kubijanye n'inzu sebwe ndagusaba imbabazi kandi ngo ngende yarondera ukundi, kuko ndibuka nkamara mbere atangwe kure y'inzu nahenze umuhungu muto wanje musaza wanje muri kilogira kabiri nagiye twamye tubitera kuko ndamubwira ati bigende mu bitaro muri soso bamfungiye tumugabo si yarari safari ndaba simara mare udutiza amafaranga naza nzo yamusaba niko telefone cyamuze WhatsApp n'ibya connection n'ibya bwakomere kose kandi byumvikana, kandi urumva sindi buje no kunarutira no kugirana n'ayandi bumba amajana 2 nasabye umukuzine namubwiye niburya bya sekondi kabana kushodoro kwa kubura mama wacu mukucu mu 2012 nayimaze kumwe escrow amafaranga yinjira mu rugo. Nsanga ibyo byose byatumye anyumvira kwenda kandi ndamwereka ari waje kuyarutira nta musaza wanje niwe yatowe, ndamubwira niburya namwenze aya mubyaranje niwe yagiye kuyatora yadushiriye kuri post. Ndabwira nibyasinga nubika abana kushura 5 umwe ndungitse kwishuri bose kiretse indaro twari tuwaye basanza banje nibo bimenye ibikoresho na uniforme n'ibindi. Sirki ndaro kumbure nirashira nayo nabone buri wa gatandatu baratugemurira bazona baduhaye. Nuvara narige wibwiriza ukagira ikosa aha rero muhagabira irivuga kugobera murishire mu bwenge mugira umutima wagutse ukwigwamwe abandi, ariko mushingire ku itegeko ry'Imana ni mukarenganya, sibyo? No, ico turakibona. Icya kabiri kuko umugore ugiye kurengene byarangije muribuka neza yuko mugiye kuraba umugore byarangiye umugabo niyigeza mwikeka niyigeza girane byumvikana ko ari umugore w'ubwenga aziko instarakarere yumvira ko buri umugore kugaye kugahura n'umuntu w'umugabo afise n'umusuku wiwe babiri watugana ukabwira umugabo wawe utumwubakira inzu ku mugabo yarinze abwemera bisigura ko ari umugore w'ubuntu. Iya rero umugore w'inje bajeki ucana abandi bagore mugasakuza ucana abandi bagore mukaborerwa ugacugenda ngugiye ugirana ngugiye kuvuga ngo ugira wibwirize bizokwandikira biba bisaba ko ubura umugore ari ku murongo
wa undi bazohiga umugore abagore bazahanze bakamubura ngana nje niko byari bimeze mugana ndi mugane umutego ntiyashaka nyiga yavuga ati reka abantu mwize mufise izindi strategy tukugwanira credibility yanyu ngadunura nanje ngumvume ngicoma kashaka akamenya kimwe cyose ngumvume ngajambira nkabwira okay ndagurutse ndavuye ku kazi mavura mbamo murabari ndavuga ninzokwigira ko shaka ni yari nukuvuga rero bisaba ko ufite ubwenge kintu cyose uko tutagira ubwenge gishaka kukubyarira umuvumo wo kukubyarira umugisha mwabyumvise kugobera ariko nukugira ubwenge ari umugore nk'unagiye numva mbwira narabuze n'ikintu kimwe no mubwira umugabo siwe ngaho wacu mu mukozi w'Imana ntajavurebe uwo mugore bwerashitse arenga ibigo ibyakurikiye bikurenga ibigo nabyo nita yose ndabivutse mugabo arenze ibigo we wajya mu bishobisho iyo wamaze kumena ibanga nk'iryo nukora mu bishobisho kuko wakoze ikintu kidakwirwa muri mugenzi wawe kandi wamenye ibanga rishingiye ku isezerano kandi utanga ibitari ryawe yerega umubiri w'umugore n'uw'umugabo kandi umubiri w'umugabo n'uw'umugore niyo mpamvu ujya kwa ukanugатera umena inzu umena izindi utizindi ugenda bagije kuri harimo no kurinda naho muvuga ngo mwisho mureregwa wowe bisesangura iyo bimenya icyo kitiyo mukumana umuntu afite izindi mbaraga mwari mukwiye kuzigwanirira nimuzozipfane buryara ubutunzi bwije muzosanga mutashizaho kubera guhora mwiruka wa mugore acagenda ahita no pastor baga n'abantu mwaturira muze murababona je nicyo gituma mfite ubwoba bw'abantu tubona n'amasomo yawe je nkunda mwebwe nigirisha mugenda mukabishira mu ngiro ari ikibazo mukambaza ari indoto mukambaza hama tugahuza amaboko tugahurira ku murimo w'urukundo bas jewe nibyo numva bimamaho kuko ibindi uri kumwe n'umuntu akakura mu maso ukamura mu maso hari ibyo muvuga by'ukuri hariho n'ibishobisho hari n'igihe ubona mugenzi aho kubona Imana mugaje nk'undi ko ndakuganira nk'uwo mugwezi muzisura mwanje ne imaje ndiko ndakuganirira mbona Imana muganka kubonamo nawe imbabazi z'Imana ukuntu Imana irikira ko babarigiragira byo nibyo bizogukiza ibyo nibyo bizogufasha uwo mugore rero gwahitane umupasiteri ngo acara mwaturira mubwira mwaye ko byose kimwe ku kindi ari ubo ebe babi bobo bese sasi susosete dadi dudode kaki kuko keme mami mama wa mupasiteri ako muhuza n'Imana yaje guhuza icyaciwe no bugome bw'umugabo we acara kinagara byose ku muriro nzi ko umugore wawe nuko runaka niwe abinyibwiye ngira ndebo yansabye mugabo rero namugenda mu babarire gose kuko inkoni y'Imana yamuraririye kandi ubu numugirira inzigo uzowumukijije kukazi hanayisonze wowe mugabo numweza kawgisira ko bari yeshi wowe n'umwuka mu wagutu uzowumurungitse musi yuko kuguhana ku Imana bigera ni muramenya guhanisha abantu bisigura ko ibintu byose mu kubikora Imana nitangira imbabazi mu bishobisho iyo batangira imbabazi mu bishobisho ntazo yari kuma nagiye kuzisabira atari umusaseredoti none muri omani namukura ndizisabira atagira mu pastori namukura kandi we ni ushobora kubaza ngo ari byo utababariye cyawa mu mata kuko umutima uri ngo umubiri ni uri ntamagara sigwa kucyo twomezanya n'umwuka w'Imana kibice nyene undi ari Imana iteze uburenge rero kugobera kugira umutima wo gutsukirwamwe abandi si bishobisho no ni guhagararira neza karauti mega itegeko ry'Imana cyangwa itegeko ry'igihugu rinkingira kuri iki kintu mbazeniriye aramugobera ngo aje gufungura mwabyumvise abagore mutima w'urugo igakugobera banyu mubabona inzara nabo mugome mugoberere mu rukundo nabi ingumyi mugobera mu rukundo igizomburunze kwa makara yake Imana izomwidihira mu banga makabizanye nigaya kubizera yakurenganije ni hari abagore benshi bari muri atrapage yiwe ngo uwo mugore abwira umugabo wiwe ati ewe ndamaze kumenya kujya muntu ubona y'amacano iwacu ari mwiranda mubavuze ngo aratunze mubavuze ngo arafisiki kugira ngo ubu umugore mutima w'urugo ubwirizwa kuba umwana w'Imana cyo ni cyakabiri
kuba umwana. Ubundi kuba umwana w'Imana bigaragara ryari? Iyo uyobowe na mutima mweranda, kuko ngo bayobowe na mutima mweranda nibo bana b'Imana. Ni gute umugore yibwirije ngo uwo muntu ni mweranda? Kumbure amugaburiye yabona ko ashima, yabona ko asenga, abonubwira. Iyo uri umugore umwana w'Imana, imbere yuko ufatira ingingo nimwe urugo rwawe, wewe mutima w'urugo ubanza kuvuga uti mbese ningira amanyama bibyariki, mbese nimpazuka bibyariki, mbese ninidodomba bibyariki, mbese ubanza kugira icyo bita kumirosa, ubanza gukorera muri vuga distange, ubanza gukorera muri vuga, ubanza gukora muri vuga shishote, ubanza wanyene kumirumira indani kugira ngo ushobore kumirosa ibyo bintu ubone gutora ikigizeni icyukuri n'icyo umugore yakoze. Kubyukuri cyumvikana neza ko umugore yarafise amahoro muri we, umugore yarafise urukundo muri we, ibyo yarafise amahoro atyagatana. Abagalati, Abakorinti, Galati. Yes. Nabwiye ko umugore aba ari umwana w'Imana. Niho uzobora umutima w'urugo. Reka turabe ko gateye ku mwana w'Imana. Ubone nituba abana b'Imana kubwishusho ngo niko yatwabumbye. Mushobora gucanganikirwa kuko tubyaga. Imana n'igikoresho kuboko mu nda y'umuntu kuko mwaranangaje mwene cijana. Yaravuze ngo mwabagalatiya mwe turi abana b'Imana muri Kristo Yesu. Hani mu kigabane cya 4 aravuga mu gitabo nutse Luka yaranditse Theophile we yaranditse mu gitabo cy'ibikoko by'abato mu kigabane cya 2 ariko avuga Kristo Kristo Imana ni se kandi avuze ngo ku Mana yanjye ari Imana yanjye ngiye kwa data ari Yesu. Kubera iki muri Kristo yaziye tumaze gututuba ku bw'ijambo ry'Imana. Yohana 15 dusaba icyo dushaka cyose tukagira ngo kujya ubwami twarabigenewe. Ngo kandi icyo mvuga niki Samura kwa kiri umwana na cyabarusha umusuku n'abari wenyene ibintu byose ariko agabwa n'abarezi be n'ababwiriza gushika ikirongo se yamugeneye gishike. Kuba umwana w'Imana nibanga ry'umukristo. Iyo uri umugore ufise iryo banga ryo kuba umwana w'Imana uhinduka ucika umugore mutima w'urugo. Nubukiri wa muntu wo kwishofa, wa muntu uvuga ngo nkorera iki. Pawulo aravuze ngo iyo ukiri umwana bavuga ngo rero na muto harya bizoba ngombwa ko ari wowe umuha nangire ruto nabanza mbaze nabanza giri harya bizoba ngombwa ko ari wowe umubanzi. Nubukiri umwana uvuga uti umugabano wanjye ubufise uburenganzira bwo kumuganiriza mu bugwa neza ukamubwira ikiri ku mutima wamuzi ko ari inga abagabo bidoga cy'umugore wanjye nawe ugenda muhabire ngo cyangwa ngo nigera mbwira ngo ko shaka ko ndamuhabira ngo cyagira muzi ko ari abantu benshi babifite bintu. Umugabo akihagarara avuga ati nanjye nzokurira nzombwira umugabo ati nanjye ndutambwira uricecekera n'ingare zibiri n'inkuba zibiri. Nabo umugabo yubatse ububwira uko kuko hari uwundi nawe ubimusabye ukamubwira uti burya hari uwundi niyo wogira je sigira ngo wandaya. Rero umugabo niba ukakabikubwira ati bigiye genda shaka umunsi umwe nzombwire yuko nkeneye bikore va mu bwana nanjye ndi umugore wiwe kuko bitaruka ibyawe biba biri mu bintu we y'uwundi mu avuga ati ko muri uwundi muntu ashobora kubwira n'ibiki n'ibiki ngo natwebwe nuko tukiri imicuko
twarabaja bagengwa n'amategeko y'isi. Urumva twatuna umugore ntagira uko umugore ni bimwe muri ndababwira no mu matungo. Ibyo twabwirwa mu 2010 sibyo mubwirwa umunsi mu 2025. N'ubona umuhungu ari musamazi aguma byaragura n'ubona umuhungu ari musamazi aguma byaragura aguma agira ikintu ntuzovuge ngo akantu kose ndondera mwandike ko ngo ni wari serugo ngo kati nibika. Nubona ahubwo bizoba ngombwa ko nubona gukunza kana gukundira nzona gombo nabyiyandike ko ari abagabo babyemera. Usakera Jesse nabyemera ubwo bukwe narabonye ko bisakamara naho nabwe nabagafyeke basi niburi ni muhanire ngosaranire ku bintu wayo kuko biriravuga ngo iby'ubwami ibyo utungana ngo biranirwa gwera ku Yohane Batista. Bugi hari ibihe hazoza biminduka zigaragara ko nk'uyu munsi ko nawo kwiruka umugabo urabino ko ari ndaya no mu wiki barabivuga nawe urabibona kwacufa tukagenda ugasaba urucredit uzokorera imyaka 10 ibintu byose ugacibyandika ku mugabo mbabwiye ukuri imba ariko sana koze mu buzima ni itagi korongo urumva ngo umuco ngurane Gwimana ngo mbere ko turabana b'Imana. Imana yararungitse mu misha yacu umutima w'umwana wayo atakamba ati abadawe. Nico gituma utakira umusuku usigaye uri umwana kandi uri umwana uburi samuragwa kubw'Imana. Mukwiye kuba basamuragwa mu ngo zanyu. Iyo umugore ari samuragwa ntashobora gukora igihushanye n'ikinezero urugo rwiwe. Uwo niwe mutima w'urugo. Buri kintu kimwe cyose bazababwa ati amara umugabo n'indaye umugabo n'iki naje vuga ngo wajona nari yanganye ngo regaragara ngo ni wawe wose sikomeze no urabika ku mutima kaza ukagenda ukabwira Imana niko kimashingiye mu rugo. Nimba ariyo yagushingiye bona byemewe n'abanyane. Iyo uri umugore umwana w'Imana ntabwo uyoborwa na kamere muntu. Uyoborwa na mutima mwiranda. Kandi abayobowe na mutima mwiranda ni bana b'Imana. Abo nabo ibibaranga harimo ibiki harimo amahoro harimo gukundana. Bibaranga n'ibiki biranga abana b'Imana. Mwamahoro biva kuri mutima nabyo n'urukundo kanyamuneza amahoro kwiyumanganya ubukundanye ubuntu ukwemera kugenza buhoro ukwigumya ngo mwene ibyo nta tegeko ribibutsa. Ngo none rero abakristo Yesu barabambye kamere y'umubiri hamwe n'ingeso mbi zayo n'ibyifuzo byayo ko tubeshwaho na mutima n'ikiyogo na mutima nyene nitwibara uko tutari ntidusomborozanye ntitugiranire ishari. Umugore mutima w'urugo bimwe mu bimuranga harimo kudasomborozanya harimo kutababazanya harimo kutagiranira ishari harimo kutagiranira nabi. Byumvikana ko umugore mutima w'urugo si wa mugore azovugana nunze mushiki w'umugabo na mwene wacu. Ubu rero nzobagirira ko wowe nzobyuko no kumukungwa batandukanye azobagira amahasa azobakundanisha gushika igihe bamuvuye imbere kuko nawe uzofeva mwene nyoko bizorangira ari wakumara amaje. Nagiye mbona abantu busempatiza abana banyu mukima amahoro cyangwa gahengwa bo mutunze cyangwa abakozi banyu bikarangira abana banyu babaye imbondeke babaye imvuye kuko umwana sempatije cyane kenshi acapfa. Uba wa mugore w'ukuri wa mugore atarenganya wa mugore adafise intego yo kubabaza cyo kurusha mugenzi we. Arabagore bazi neza yuko
iyo umugabo umutereranye byose ngo bari umuhanye ntaje mu ndaye ahubwo hari igihe aricyo kimujyana ati njya kuruhuka mu mutwe. rero munabyumva wabyumvise kuba umwana w'Imana kuyoborwa na mutima mweranda akagenda kwibira akabanga atabigenza uko agenda kwereka inabi n'ineza habone nguruva aho igihe kigabo ngo sinarinzi uko kimeze gute mudashobora kugira esprit de discernement mvuga rozari misose mu cyangwa se mu akrezo mu Kristiya muri ireka muca muri ruwanje muri ariko hari ikintu nabonye kiza n'umuvumo kutigera ugira udashobora kuronka ingabirano yo gutandukanya nabi n'ineza n'igihe ujyanye Imana kimwe muri cumi muzonyica mugajenza bigisha Nije ko nabwira ngo nimuze mundundire muzanire genda hajya abubaka mu isi y'umwuka mugende mu harundi byacu mutyanyu murabingene mugire mukisha nikuvuga nushaka kugira esprit de discernement umutima wo kumenya kugirana udatanga kimwe muri cumi burya n'umuvumo wari kuri Marita kandi mwana Marita burya mwibaza avugwa Kristo ariko arabubwira ngo ninde yanumye burya reka mubwira ijambo yogiye kuvuga muri Luka barigeranye n'abasore ngo ninde yanumye gucurubaza ngo bavukana burya Marita nawe yaraje aravuga ati kereka mkitemo nje nzora nzimana Kristo wani Betania mu muzi ya Yesu Kristo bajya Marita avukana na Lazaro akavukana na Maria ngo Yesu yagiyeyo Lazaro we aravuga ati gerano bya mbere ndabigemurira Kristo ndabigishwa biyo nuvuga icacu mu yari kirano Maria aravuga ati nande nzomukurikira n'utuvuta tumota neza twose nje nzogoma ndadusika kurenge bya Yesu Kristo urumbo yari yabikemuye yari yatanze n'ibisumbirije niho bayuda bandi bamugirira bari mu nzu kwa Simoni mumene uratse kintu cyaba umugore yitwa Marita mushiki wa Lazaro mwene wa Maria wavuga ati nanje nzotanga inzimana mugabo rero kumba yisemwo ikimuruhisha kombore agatangwe kuzimana ahavura bona Maria yicariye muri gahunda yiwe yuko zibirenge Kristo kwicara ku bintu bya Kristo Lazaro arijingikiye ati je ko kwanje rwande rere jaho kwasigaye ko nzosarwa nawe ati burubwire muri umuna wanje azamfashe no kuri ndarusha Kristo ati yahisemo igisumbi bindi yahisemo kwicara ku birenge byo nandi ko ndatigita ngo ndabagaburire ko nikimanitse muzibaza ngo abanyu n'ibinebwe atari icyo bayisemwo bafise umugabane wacu niyo mpamvu ikibiragira muri wewe ngikore impamvu rero abakristo benshi mudahabwa esprit de discernement ukabura umugore muzimusenga iwawe akaba batinganye ntubimenye hakagendera indaya ntubimenye byose ukarekerana ukabyuka gusenga ntumenye ati kicumba kirimo uri ko ari isambanya umugabo wawe n'umuyaga y'abantu bimenye watakaje esprit de discernement umunsi waretse kuryaryanya Imana ubwo n'uburyarya basi bwabaye muki mu butunzi bwawe umunsi waretse kuryaryanya Imana uzobaye umugore mutima w'urugo uzobaye umwana w'Imana nzima Imana izogaragaza ku mugaragaro ubushirasoni bw'umugabo wawe namwe yarayinyegeza yumva to kwinyegeza kandi byari ngombwa ko yinyegeza ko kagiye kumara ucubifata ndababwije ko ngo nabonye ko ari mweranda umugore afise umwuka wo guhishurirwa kuko n'umwana w'Imana ngo ndagusabye tumwubakire hejuru icumba gitoya gikomeye tumushiriremo uburiri ngo ndagusabye tumwubakire hejuru icumba gitoya gikomeye umutima wo gutanga kutigungana iteka ryo kuba umwana w'Imana kutigunga kutigungana umugisha mu byahenzagiye rero kanayizagiye kugira ngo ugaragare nk'umutima w'urugo oringa ati ntabwo wigungana umugisha ni wigungana iteka ryo ku mwana w'Imana mu buryo bugaragara no mu butagaragara kandi ntabwo bugira bwo gukora neza
umugore muzima rubaho karamubwira ati tumwubakira akazu gatoyi hejuru kandi nutanga umusigazwa nutanga ibyakunaniye ari abantu mutanga ibyabonaniye bikanga ko imiryango yanyu igira umugisha. nuba n'urugo ruri mu mugore akorera umugisha atanga uzomenye ko urwo rugo rwaviriwe ko n'ijuru kandi ijuru riva ivy'amahoro, riva iby'ibyiza, riva iby'ibyishimo, riva iby'ubutwari, riva iby'ubutanga. nubona urugo ruri mu mugore atanga ifise agaciro adatanga umushikazwa cyangwa umushishwa uzomenye ko urwo rugo rwahetse agira. ndagusabye tumwubakire hejuru icyumba gitoyi gikomeye, si kubaka gusa, umviriza tugishiremo iki uburiri, imeza, intebe n'itara. umugore w'ubwenge kugira umutima w'urugo urinza kugira ubwenge. kubera iki asize mwagapfinda umugabo wiwe. imeza ni materiyere zose akeneye, nizo zomuzane ngango aze kugaragaza ubukene. intebe ni ikimenyetso cy'icyubahiro, ntabwo tuzanye imbundeke n'umweranda w'Imana. itara ni ikimenyetso cy'uko biri gukorerwa mu muco, ntibaze ngo hari ikindi kintu cyishije inyuma y'ibi. uburiri ni ikimenyetso cy'ukuruhuka, ntazoze ngo abindushe tuzoreke ko byaza umusaruro. uniya zani wacha zora haruhuka. umugore w'ubwenge azana akaruhuko kuki kumuri ruhande. uyu mugore w'umunyacunamikazi azi ubwenge, aragaragaza ko ari umugore umutima w'urugo. iki ni ikintu kidasanzwe, yishingana umutima w'urugo. ubu bwa mbere turabiye kuri uwo mugore w'umunyacunamikazi, abandi tuzobara hanyuma. reka tumukore ko ibi bintu biri. genda wige kugobera ibishingiye ku rukundo, ku butunzi, ku bwenge, ku bweranda, ku kuramba, ku kunama. ugira umutima wagutse, uha amazi meza uwaguhaye mabi. turengere uwaguhaye ikofi utamwasi, ariko uzi neza ko Imana ihorera mu bugwaneza tugaragaza. ubundi ibi byose bigizwe n'ikintu cyitwa ubugwaneza. wiga kuba umwana w'Imana uyobogwe na mutima mweranda. ureke kwigungana iteka ry'uko umwana w'Imana cyangwa umugisha wahawe. ugira ubwenge bwo gukora ikintu gishitse. yakoze igishitse, niyataye mu kangaratete cyangwa muri confusion. hari abagore basashobora kuba ari umugore w'imitwe. ibyo bintu ngo murabikora no mu buririka, ugasanga imisi abagabo baguze ibitenge, imisi abagabo basumye inyama. uburiri ni mu buryamamo kumwe, ni mu bwambarira kumwe, muzikora muvumo mugendana. birumvikana imisi yakuriye umutima akakubabaza. ikwiga igitanda cyanyu kitagira umunezero, ndabyumva. mwana ni kwera asumye, ngo ni kwera izina yaje, ngo ni kwera ikawa, ngo ni kwera imishira abonetse, ngo ni kwera habaye iki. muri henda rwose kandi muri sunzugutse. muri sunzugutse ubundi ubwo n'ubutunzi mufise kandi n'ubwa bene bwo ntabwo mufise n'ikigozi mwo busaba. uyu mugore yabaye umugore w'incabwenge. umugore ashaka kuba umugore w'incabwenge mu bwenge bwiwe nabo bwatse umusaruro. yagiriwe kumurira aravuga ati cyakeneye n'ibyo. ukwiye kumenya icyo urugo rwawe rukeneye ukakivuga. hari abagore ingo zananiye kubera muzingo bwabo baribwiriza. none abantu ubona icyo nkeneye, abandi bagabo bose banza kubasaba. bivuge uca bugufi n'ikindi, kuko ubwenge butagira guca bugufi bugaragara bwitwa ubwenge nyamaswa.
mugiye nk'umusaruro uru rugo rwaremewe wari rwarabuze umwana w'umuhungu ruraro muzobandanye musoma. Iyo urugo rufise umugore azi kugobera uw'umwana w'Imana ayobowe na mutima mweranda atigunga n'iteka atigunga n'umugisha adatanga umushishiro cyangwa umusigazo w'ubwenge kandi aciye bugufi, ubwo rugo rugira umusaruro. Mwari muzi ibyo ruronka babwire dukeye. Umunsi umwe yarize murumva ko uwo mugore abwiza kugira. Umunsi umwe yarize asubiyeyo agenda muri cya cyumba cyo hejuru aryamayo abwira umufasha we Gehazi ati mpamagarira urya mugenzi w'Ishunemu nagira ngo abwize ukuri ubwuzure bwa kera ngo Imana kugira ngo ireme izane ikintu gishasha wabanza kuyigaburira ikagigahaga. N'uyu munsi turacayigaburira mu byo dukora, mu mashikanwa, mu kuraba abarwayi, mu kuraba ingenzi, mu bugirane niburibura uvuga uti Imana yenzo gukorera mutigana kujyanye kimwe muri 10 upfu mukagira akabako nyine ugatonda uti Imana yenzo gukorera mu kutigera nirengagizo umuntu agwaye cyagirane cyane gukora neza kutigana cyirwa ku kazi uhiga umuhigo uburyo bwiza bwo gukorera mu bitaro kuzobikora. Uyu mugore yavuye akura umwana w'umuhungu kandi yarashaje n'umutima we yarashaje. Uwo mwana w'umuhungu arawera isara murungika ikimeto cy'ubwizigirwa naco tuzokiza kaka kandi tuzokaza ko hari igice kimwe tuzogarukako muri zinyigisho z'umugore. Arawera aramutwara akayerize amutwekayerize uwo mwana arazohoka. Kindi kinambara iratera nibo bagarurijwe ibyabo kubw'igitangaza Elisa yakoze. Elisa yakoze ibitangaza kubera iki? Ahantu yakoreye ibitangaza byo kuzorana kubera iki? Ibindi yasubiye kuzorana yarapfuye. Nta wundi muntu yazubi kubera iki? Gutanga abana ntandi yabikoze. Yari yarahaga. Yari yahawe icyubahiro. Iyo ari umugore umutima w'urugo ubwirizo guca icyubahiro iby'umwuka usumbe bigaragara. Nico sozeriyeko bitari uko uri kimwe umunyakinyoma. Iyo utaye agaciro icyubahiro bitagaragara bikugora ko nibigaragara bibyaza umusaruro ndabarahi. Niyo mpamvu muzubaka muyafishe akaba yaracange mu gatandukaje mukagira Sinzi umugore wavuze ngo wambaye impeta ngo miliyoni 20 amagarama yayo yonse zahabu nyine ujemera ngo kumusubira gatatu bavuze ngo gatatu aje ngo yari ahitara ngo ati ndayikwe impeta yawe turabaga nakari ndi bintu mwinanirisha nibyo koko ibyiza Imana arabitugeneye kwaje hari ibintu mbona mega byongo ni gutushaka kwambara impeta yo kutoka miliyoni 27 ugikikijwe n'imfubyi uruhande y'ibitaro by'abantu bariko barapfa kubera kubura umuti w'60 ubura umuntu cyangwa uri nyamaswa nubwo ibyo biberaho mutabona namwe rero namwe mukaca muva muri korari ngo mugomba kwigana ubwo bukwe Imana ikibubi makekare bura basimurirwa n'icyo dawa twese ubyagiye mu ijuru izina ryawe gera ndandikeho mu buzima bwacu. Tugushimiye kuri uyu mwanya mwiza ngani saa 20 isaha 20 n'irenga tumaranye nawe. Amwe oduha umukenyezi umutima w'urugo ukamuduha afise ubwenge ukamuduha yitwararika iby'umwuka ukamuduha adashingira kubigaragara gusa ukamuduha afise ubundi washa afise izindi mbaraga afise urukundo afise umutima wo gutukurwa mu bandi wo bukotsi wo butubohoye wo budutetuye wo butunezereje wo buturinze wo buduhaye kwagukira. None turaye gusabye kugira ngo tugabanye bamayi bawe tugabanye inkomere tugabanye uburyarya tugabanye ubugito turabikwisabe nyagora ko ngoma biduhezagize gukora bishoboye ibisigaye turinde kubabara twagura imbere
twagura imbibe utunezereze kandi duteture mu makuba y'ubwoko bwose. Ndasabye ngo amaraso meza ya Yesu Kristo adutwikire ubwoko bwawe kuri uyu mugoroba. Hasigaye izamu rimwe kugira ngo tuve muri uyu munsi tujye mu wundi munsi. Uduhe umugisha uri mu burambe, uri mu bwiza, uri mu igikundiro, uri mu ibyiza, uri mu munezero, uri mu ibyishimo, uri mu gusubiza hamwe na bene wacu, kandi urimo kubabariranira no kurekuriranira. Turisenge dusenge n'undi bwoko bwawe uri ku mpande zine z'isi, tugusabye koroherwa mu izina rya Yesu Kristo no kugendana gukorana n'ububasha bw'umutima w'umwiranda. Amen. Amen. Koko ndagukunda cyane